Nina okegengi museisha mwendwa nana odhocha ndeni wa kunikili wa mathangu sililikite mwendo ni wa saa umwe utilikite ndateka 13 nita wa Caroline Mweni wa Muteti ni kwete thangu ya The Standard na nina wekwacho karakaro wa mukiene saa ndi mwendo museisha wa Mutongo TV ni na okethia ni tawasal Shabeti wa Mbua ni thendi kunengelele mawala mithangu ni ya The Daily Nation. Mondo Salsha. Good morning. Good morning. Mathangwa eli netho ndi masisia. Na nengene thila othe mawala manengetwe uito ne maundu ma mauta. Maundu ma mauta na maandamano ala mabaniwa kutwaiwa muthenyano wa monthi na yu lilikana kana ona lelo ni yu kuingali ila sibono tumota tu likatwikia ala makwacha makwasia kama ekwatie kaindo kana mose kindu before you kana mbewa maandamano kuambia na indi ni shutdown ile ku expectiwa abantu ya Kenya everywhere maskulu wataona momundi masia nundu wa safety ya siana kana kusia mabithukia kana maandamano kana anything that can come with maandamano ana maskulu masia ate kasi ana mundi thumwe nundu yuko kusiosa kwa is not a problem indi kuitongea mawiyo is where the problem is so taoni kukilitio kilia kindu kimwe andu matelo kana Kenya matelo wameona kindu kicha mauta take ku affect andola mena ngali ala metu ala usomethia maikiundi ni wako manda mauta kuye ibetu lo lakini right from ona mwana wa sukulu ni wa affect wani mauta muimi we baya mindoni musi ukwenda utwa manana make baya onangi measia manana ni mongele kilibe na ninge mauta maambata Kenya kila kitu kitawa kwambata kwa wala maikesa kuona tala menga meoka o yuno kite wethila ngali si kumbingi na sana sia skulu yiko onala makwane tukale tuto atutuktuk kana chao yiko ndo akwithwa ni kwiso mundu kwina maandamano mena utwa ngali yake bayeka kimwe aimanga na mauta so mauta na nizi karo kindu kigiolite kumandanika na yu ethia ne thandu support maandamano asu ethia we na ngali kana wina kamota ukoone kalelu ni nala mutwa isia maandamano wethia bathuku ndu bamatangasite makasi ati sisi wote tunashiriki na tunaongea na sauti moja ya kuuliza serikali ipunguze bei ya mafuta and that's it. Senator wa kuwene yo ne wiasi ai wanu kukwata mbo maandamano ma omonde tilike ndio ya mathango ethango ya The Standard yandikito udi wethangu yandikito head in the sand na indi basole to mundu President William Ruto ekwete ucha mwingi muno na indi bakaandikwa ni mundu kwitwa Charles Nyambuga ula ni political analyst ICA kabindani ka akenya maendeye na kungangana nundu wa mathoa kwamba tata stima school fees na unemployment ila muno katika tewa muika mande no kula ni kule yai mundula ukwate ya finances ya Kenya no windetie lakini eonekana muno maundune makonetia political rallies na kau wa chama cha ODM na indi udiwa idhangu The Daily Nation waiti Kenya risks US sanction over Russian war na indi ni kanandhi ya Kenya nitona kutha wimu isio ni wa kupanishwa kana kuithia batena unyanyo abakubi na ndi ya US kumana na alandu methitu maitumwa kumabaka na mayuma banthi ya Kenya na kutambuka ndini wakao kana kutuma nyamugo kwa nthi ya Russia na Ukraine wala president wa nthi ya America Donald Trump ukwasekana ni batona kuithia pena penalties ya ndala yumo kwa atikana methi nundu no atete kisia mwene ndime yasekana ala mekuma ndino sia Africa out of 36 African countries Kenya ivo kati wa ndisu mekengo na mabika kuwe mundu su anathitwa maisha masio wabika kuithio kutumwa kampini kana witumwa field na ku unomete kuwe sikindu kingi na kitumi ni kiu ni kana ku nini bia utalo wandu ala methitwa mayuma ile mbitani Africa kuthikuya kaoni wa nthi ya Russia na Ukraine nibe kuthia baikyo matampe mobo muno makusia enende mekathi kuna indi page 4 na page 5 yeye na mathango mawasu pena mabangela meudhini wa ithango ya The Daily Nation mebo maandamano ala mapaniwa kutoyo muthenyano omombe yulo wa mathoa mama uta ningonengelede mombe wa page 2 ithango ya keli nene to mundu makonete mathoa mama uta na indi kuituika kana ile mbetani ya East Africa kana full pricing undo anzile itumia wako nengane prices kana mathoa mama uta yituika taito na kwete global shocks kana indu kuno munene ndi ya Kenya na ndi kuituika na manenganite Kampala
yitwikaniyo inathoa munini pyo wa petro nundu mathoa cia litomwe silingi maneli na Dar es Salaam na mo manenganite lita na silingi maneli na thandatu. Baadhi ya Kenya bati mauta metwika lita umwe witewa silingi maneli na 14 katono ilina na indi kuyenga likone cia Kigali kuya Rwanda. Mauta lita kwanza asini mwabini yange nundu meuma 259 shillings per liter. Na indi unlike mbi ya Kenya kuituka kana Tanzania na Rwanda fuel kana pump prices irregulate our monthly. Mwai wadhala makambatia kana maybe makathesya dependea na kadha meyulu no thesya no ndabe kendo gitwa fuel levy ni tethesya muno enendukethya maina abinika ni kwambatigwa kwa mauta. Na indi page 2 ya ithangu ya The Daily Nation maubosu no moni na mo makone tie maandamano la magamiwe kutoa mabenya no munde enende maende na kukaya kana muno la katika sekta kana muvia wa ukui hasuni ngwatanyo ya matatu bande ya Kenya maitanga sakana omunde kwa kwambililiwa matuko 18 nimekuja maitwa ise maandamano manene na mongamiti kana na strike ya ngali sionde akuima tumota twa matatu kana atoima tumota twa tumota na ndumona matatu sio nde siungameni kana kuikili kana kukitana na mathoa meyulu muno mauta bande ya Kenya. Onawe ona ke minister Mubiani wa mwaki na mauta na Kenya Opiyo Wandayi weta kana isuti docket ya President Dr. William Ruto. Ebyandu nimekuwa mayenda kunena na President Dr. William Ruto kukoni ama mauta mamanekana tiwe wewe minister kana nawe na docket isu na kitumi nikiwa ndo mailete kumunena ndo mimi sando mebwa serikali mayasi ate of course ni serikali niyo ina mwamosu serikali niyo kuregulate kana ni kumia miambulo ko isela Mubiani usu ndo nake yasekana that is a personal attack to the president and he's the one who's supposed to take charge. Actually inene akuya ni kweli Luanda constituency ICA Kindu kiita government to government fuel government to government fuel importation framework kana nzeno ya serikali kuthi kwa serikali nge kwitha makete fuel bandi ya Kenya chaeli chambe yotene niwa mutula mutumu ndo former deputy president Rigathi Gachagua nundu wa kwithi wa apoliticize ye kana likili oteti ndini wa mutasuna ningo lili kana chuma kithilile Gachagua yasya kindu ki mwikese kuona ta international kanakta they now affect this one then kindu ki katika tu president William Ruto na Gulf Kenya ni mama siniki mauta mekwambata na utondo wasya ende Wandayi ya inena ICA. If you have any issue concerning the Ministry of Energy and Petroleum, face me directly. This obsession with President Dr. William Ruto is sickening. You can't, as a man, continue to cling to the name of a fellow man day in and day out. Okay. Nicho kutumemekwe wae, they've buried their heads. Ona tuenena tase maandamano and all this and also ni mabinditi. Kwanza mesa unene about oteti wapika. Lakini karo mwezi mauta manamba tiena go munene muno. Ndiye sehemu uoni wa kuliba. Yambe yangi. Diesel kwa mbatana silingi 46. Atago. Yambe yange president ICA. Sindimwe siambati itabaadhi ya Kenya. Nikenda aili maunduma infrastructure. Lakini njani this is too much. Lakini nenge after omonde a Kenya maandamana peacefully nadhani uko kwa nyina maandamano mama the nyomonde ikide kana ni peaceful nduka tinemi yoyene kana nduka tete kubithukia mali ya mwenende please yuti unena president unuendie kuya kundu kuitwa Azerbaijan na endi unena ni maundu ma ICT maundu ma mauta obande na maundu mamwaki pe andu mekuto consumers na nengi na andu alainde mabiketa ide tu consumers masindi mwile si utewa kuya sokoni kuya ngalikoni siya Mukuyu market Mount Kenya region meseka na farm produce sindula mekuwe mamundani misiambatie actually me bidi malasi miki ye kena manana kele manata so silingi yana yemwe ma double the price na molanga manana kena manana ya kumine moyi yana ni mama ata so 50 Mwile mwaka manana ta maybe na kana muonza na ma double the price. You see, ila
oundu ithia unawetani kana mauta mamina kwambata sindu cionthe cika kwambata iu ithia one transportation ya manyanye kuma mundani nginya sokoni ni ambata na mundu ucio yesisi ati no kuthi ate lakini wisa ithia aiba ndibine ni muno nthini wa maundu ma ukui kana transport kuona nginya manana itha nini bie undu ukuikia meana kana ongela ngethoa kana ongela cionthe na indi kiu ni tukikukanyiyu na thoa wa mauta kwambata katwa mundu angi na bado pe mundu mukwa kwetwa Helen Wafula kwanza yasia na family imwe ni naike kuya manana na makaanza kwanza yusukuma itena manana iso si na okay sukuma itena nyanya si mwe ndio lea pe mundu ngi kwetwa Virginia Waithira nake atesa serious yasia pa huti nani maana atesa ekunia ya mbemba ngilina na maneli lakini oyu melasimika kutangilina na maana 5 aya etukaingia kasi kunia ya mboso ni maana yetesa ngilimonza na maana 5 lakini yu maingi mpaka ngilina yani kunia ya mboso pia transport operators pia ngemeasia hii maana iba trip ya kuma Ilobi kudina roko na kusoka maana iba ngili 17 lakini oyu meiba 24 katika ya 24,000 na 25,000 yule beka na mundu sunu kulasimika kwebabu wano kubakala katanyuno na lesa oyu bike na yeto ni bike kwacha mundu su ambia anambi pesa shilingi miongo monza lakini yu ninaibaliana na ambia na bado kwa ambia uni nimemona kana imeambatia kana nimeuthes na niyo sisi na pe ndo watu wamekuja amayambatia as a way to just prove that it is not possible and makaume ya muno mundu etheki ocho muthenya no muntiki esi ya matunda kana kiivika ibatu wameka yumatho wa debiu cia ukuika mbatoke thia etha kuma ba kuthilo ni slingi maana eli kwangele kanyu slingi maana 5 na ini si kini chotamba icha ukui baba nini muno ndo akwethei mundu uthukuma ethia thukuma Ilobi kana masaku na eka commute daily maana 5 makoma ba yusindu siana na cia mundu no wina ngali eka masaku ma fuel ngali akende Ilobi akaenda kawana kitosa chao na ekana kana kinatwa sako sinze ndi Ilobi tusangana ndeni wa page 4 ithanguni ya The Daily Nation na lama upo manengetu ito ithanguni no yulu wa matambiala the ya kana America ungua President Donald Trump ukweta kana no kwithia aiki kana utala wa andu alame thito mayuma baile mbetani ya Africa kuthi kutuma nyamogo ndeni wa kaua Russia na Ukraine wa bikiana kunini bone kwithia pe amame thito mayuma ba ma thito maisha masio na indi mabika bau kana mabika kuku kaoni usu wa Russia na ithi kutumiwa nai kana methi kuisidwa maunduni angi kana menewa department ingi numo ote na kila methito mayi kana indi kitumini kiu yasaka na madambi amwe alama tona kwithia yuma yoswa na chambe ni kana ethia mundu sunu kukwate kana umite baile mbetani ya Africa akathiku nubatwa mikaka akabatwa visa ya kuyante America na otaudi kana be na Ilobia utona kwithia ethia na vengi kana ina pesa si vengi ikabigiana kufriziwa na otaudi transaction si akuma mthesu kukawante ya Kenya ethia maybe wina ndumena mekuyante ya America inaweza kuwa pia ni ngumu ndo baile na transaction kana baile na mwana wa transactions na otauni kana yu na kuthiku utena kwithia batena kana uteko newa visa ngamba ku export meyo kana ka import you cannot do anything na kitumi niki kana mamulo shuka ni kana kwikithia kana yu Kenya yu ana methito methiku kana andu ala mumite baile mbitania Africa ni maika kuthi kutuma nyamugo ku mundu ba mwana momendete ku na makapikiana kwasike mathayo na bai mundu kuteka accountability kitumi ni kiba oyuma ba kwangeleka nyukithia wathitwe you're just going to be maybe a senior something na wabika kuithi utuma kuma shinandi na kwina kawo ndio uko kiteka na wewa wa no time silima actually anamaka twala mendete kumya sekana mumara matabitu this is what you're going to do but mungu kwa sia ailena sendi nalini mobisama polisi walikuwa meambiwa kifika huko they are supposed to run to raise lakini mabika kuma change your department na mane wa madhangu angi makomala asimithia kuikia kana kuikia yani some sort of a contract na kumeki ya kundu kungi na ukikataa anything can happen na by the way you ekake uma tutapasia mesila mabudinyo maingi muno nene sinituwite kunga likonisia mitandao nukiwa mundu awetete undu wathidi we maindi mabingi wa bandu meza kuikala mataite so no usio oyitwa kana udiko ya ndisianza no singi mesila agencies no usio kasa agent ile kutwa kana ni mbitikilie na ndi yuno ndo nitambia maundu makwitikilia bandi ya Kenya kuitwika
Kuna 12,000 savings and credit cooperatives kana sako ngili 10 na ile na ndi katawa ngili 10 ile sitekeletwe no ngili ile na ndi kwa tuka ni mambe mande wa undu wa kwika wetekele kana manengwe mandatory regulations ukawa kenda mo kwenda kwika sako pewa ile kwika kina nikenda wetekele undu akwithwa andu inge meaisi mbesa ukaenda kwika mbesa cia kunde ni wa sako fulani wese sako esu nembitikilie na ya na mbesa cia kuyaiya ba na wingitwe mwakani mwaka uka na mwaka muthelu na hii abingwa nimekulie ni saa imefungwa wewe we get our money you know say vile ndio matambe makweka some sort of follow up ila kwa kwa hii sako ni abingwa what happens to kwa ndo ala mena shares kana ndo ala already mena savings ndino wa sako onange metuka ni very much dormant nange maithi ame compliant mayikwati ya mio ya sako ndu bailite ithango no ya katatu tunangetwe uke wa kamundu mukake kwitwa Masi Haine na inde ketuika ni CEO kana ni director wa foundation mwe kwitwa God Blueprints Foundation anenga ni toke wake ina imani na kala kuenda liko ni sa Liberia na nundu wa trauma kana udhe esile udhinyo mwingi muno mana wangoni yake akaumandiswa ya Liberia na ngalikoni sia US akamande safety na inde nunenga ni toke wake bwa kasia ngewa yakwa itona ku sound kwithwa ite ya kwikika lakini malangala ni namo niwona ni wakana ni wa overcome ye mathina la wesile kuenga likoni sia Liberia na indi wona nyawundu ngaiwekie maisha make nikipeti kina siana ile na tonde makrani director we kundi yu kwitwa God Blueprints Foundation ende mauvo make wimethila ithanguni ya katatu ya The Standard Tusongana mbele kana page 6 ithanguni ya The Daily Nation ni kana athukumi imanyisionene kana universities vande ya Kenya maivo ma lecturer nimekwithwa imena uniko itina wa serikali kubata shilingi bilioni 3.9 ila si kwithwa itethese kuiva makwani ala methitwe mataite ma lecturer na indi nikatwa wigwano ula nekiani yesai wa CBA 2017 2021 na balayu ilovia kana mwe ya ula umetwe wa 2026 2025 2026 budget ila yethi tuponi ya 393 billion yambatie to 4.7 trillion na ndi yambate nukwithia benda ime amwe katwa makwani ala methituvo mataite ndinwa miveki papukanyu kana sector siki papukanyu na kime ni kiu kana ni alimu kana abuko maimanyisho nene vanti ya Kenya universities na bala ime kwithia meikwata mautimo na misala yo ile ile tumibi mateku kwata kinyema yeto isi mpaka strike kana mkomo na kiu kitunga itina kisomo otu page 7 thangoni ya The Daily Nation inenete maundu ma oteti vala mwana wa mututia Raila Odinga na Kenya Raila Junior ukwenda ateti ala methi tu bainene maundu ma oteti methi na ndaye kula ku familia mzee ya Prime Minister wa tene mututia Raila Odinga yazekana moni mekwithia na kikalo cha undu mekubukumana na Dr. Uburu la yunwe ungamie kana kwate no yumwene kibila wa chama kiu cha ODM ndio na wewe wase onethawe CS onethawe MP kabindani kala mekumioneni mebe na ndaye yakula kuimusi wa mututia Raila Odinga eweta kana thitwe of media kuma mzee ya ndio yes she is there you'll be appearing na ndabe thebe na respect na bakithia no nena nyewe na mugo kana ambethe na makwati anio yulo wa ondo maundu make utati moto yona inde tu mino va ithangoni ya The Daily Nation same page kidike weta kana enda betheyu ile kwani ya Rigathi Gachagua ende yasekana you enda maundu ala makona ni timela report medical report ya Rigathi Gachagua mumu ya kwani nisu nikanato ndio na kusonga na mbe na indi court no waminana kwa siati mekumye ni kwithia usumu umwe katiwa ukusu wa what happened no ikwani isu ondo ithi toto iwe nikana Rigathi Gachagua na timu yake yasekana akupatiwa nafasi ya kujitetea at that time he was in the hospital and ane wa mwana wa defend udula no angalikuwa nengi kwa sekana ne patwa nikoke medical reports sisi ya ubongo na kitumini kiu ile teko ya yitu campaign wa ikwanisu na inde hearing kana ikwanisu kwende ya ingi kwa kana wa matiko 22 na mwaini wa katano chumani ki
Okay. Nendo timinukilelia aithangu ni athanda tu metoke bya mundu kwitwa Gideon Moi ulani KANU National Chairman naende etuika kwebenda imwe ni wethi wena unenanya na President William Ruto na ambaye ni yukilile ya mukulia iko witha wake ngiwe ni mundu President William Ruto naende aisye no kwisa kwita forum publicly amatabye bill ila makuna menayo mena President William Ruto lakini aine naisye kana issue isu ni weight kana sina weight mwingi muno na it has a touch kana ni tono makuna in a way or the other naende mauvo asuma mundu KANU Chairman no medile thanguni ya thanda tu o thanguni yube mundu kwitwa Mary University etwa Vice Chancellor Romanus Odhiambo aisye kanaye andu meyumilie mabande mitema na tatu kila muthenani kenda mabikie ila target ya 15 billion by 2032 ila yanenga ni President William Ruto na inde mabo makoneti o macadamia nuts farmers kana aina macadamia maisiai ngadamia isi ende na kuoya makumbeni nundu wa kwithiwa paina sustainable market kana bainde thowa ula wailete kwithwa maitumia kana maybe nisi haiki ye muno na ila na kuthi wa macadamia kumakula kwi enende kana kula kwi aimi paina thola mailete kwithwa makiati yani sani kenda makwate usiao ndeni wa biasala sio naende dimindokelia nikendo ngale katuni kauka edhango ya The Daily Nation katuni ke edhango ya The Standard kasoleto mundu umwe akwete chain akwete nyololo nolongi akitete asete ngali kwesu na kaumeliwa tani toende na ukomboa maisi yani actually mwase iti unolongi usu mwa kwete kukombana okay na usu kukombana umeliti yoda andikitwe Ruto umeliti wini na kiangu kwete chain andikitwe Macron na inde Macron chongo chake kisilite East Africa na ke usu andikitwe Ruto chongo chake chaise we got France andasuneli na koko katuni ke thangu ya The Standard Ende before nando kunenga ne katuni kama nyomo ndini kana yube na system ngito na kwithe yensa ile yu siama siamina kusiawa asikanenga wae kindu kikwitwa UPI number ile yu ikatumia ngimia la makavika myake 18 kuyose ya kibande na kikiwa akile kirelese banene 10 na fraud ile ile tu ikusiwa kabindani ka kunenga no kwa birth certificate band ya Kenya katuni kama nyomo ndi kona nitie KRA yokiliti kwoko kwisila katilisia nikiti mbesa akana ikiti okindu na indi bauka katika na skeleton ya AI na utebe na mundu ngina yake usukumie wewe amisukumite mundu bya na muno amisukumite hivi isioke baba ikuitwe mbesa nundu hii skeleton yoneka yekete ikisongote na KRA ndikaitwe court na ina ke mundu no wewe utaka misukume isioke you took my job and income, pay my taxes too. Nengi ai wona yo sabuya jibe nisi koka ko ona ne kwata news ida si so mone mondo ai tuile bahati ke wende ende na soma news ende musise mwenda sa omo atlika dateka miongo 3 na thanda tu so no mudia wo kunikili wa madhango mabinda maingengo yawe yose madhango isome kwa ulikutena utasemba ngete taitu nikenda manne kila kiende bandi ya Kenya nito Caroline Mweno muteti tuilia na ngende ni wabilingi wa mauvo mwendoni wa Samonza ni tawasali chabeti wa mbua atinda nesa tiamba mtu waingi kuyaka kamemeni kana mtu wangu FM nikenda na watu mane ondo maundu maende ngalikoni su ni ndikuendeo saisi museo